Wih, kencang aja benda lah. Pulas tuh berenang mau deh koma. Oh, jernih ya. Bisa bahasa nyuk sampai kincin mana? Wah. Idik kalau panyang lah bitih gue mau deh kok nak caleg je nak panyang doh. Uni panyang sama bitih kali cari kok. Ah. Tuh ada orang lewat tah. Tuh kali palak nak ada doh. Ah. Stop. Kedelantak. Kakak aja. Tingkin tuh nih ya, ada pone. Di jalan aja. Lalu risiko bagi uang keamanan di jalan aja. Mari ya. Nah dojo pitih lo nih. Banyaknya cito cepet lah. 7.000 do ini ya. Gini ndak aja mah 7.000 apa orang kelepek tuh. Tuh balai. Cepet apa dia? Yang lain. Beko yang geledah sedoy beko. Kok do ini ya. Boleh. Banyaknya cito mah. Mana pe tuh? Piti tadi mana? Gagang mana bau nih gua. Tapi lalai. Tak boleh lewat. Tope apa cero nih? Kalau lu ke indah beko, indah tuh dia ambil ya. Indah nih.